Thirtu te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua ilongai thlang u Vawiin khan Serchhip-ah COVID-19 shikai mi pahnih hmuhchhuah an ni a heng mite hi an shikai na chhan hriat ani lo Serchhip CMO office atanga thu kan don danin voina Serchhip-ah shikai hmuhchhuah te hi mi pa le hmeichhia te ni in Serchhip chan mari veng le piani venga mi te ni in an mani taksa a in soisel na an ne awanga thoktu ten an biak nuwa Vawiin khan repeat antigen test manga an sample en fi ani a heta hian shi an kai ti hmuhchhuah ani a ama ero chu an sel na din hun ero a that thu le ngai to om an ni lo thu an soibok heti hian Vawiin thleng khan Serchhip District COVID-19 shikai hmuhchhuah chu mi somruk pariat an nita a an zinga mi somruk pathum te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi panga an ommeka an va hian chatlang tourist lodge CCC a enkol lai vek an ni Hetianga COVID-19 shikai hmuhchhuah an ni avang hian Serchhip Veng henkhat chuan voina chungchang total lockdown puan nghal ani Serchhip chan mari village level task force VLTF chairman pusilal remlian ne na changa thu kan don danin voina an huam chunga COVID-19 shikai hmuhchhuah hi auto rickshaw driver ni in karmasa khan anau chuan asal ani boka hewang hian tun thani li nulama an auto rickshaw lo chuang tele kar masa a anau pasal nei tur thana akal te reng chu VLTF try to te ne na in report turati ni in heng mi ti he health department te ne achul anga sample en fia turati an ni thu asoibok Serchhip chan mari VLTF chairman chuan hetianga an huam chunga COVID-19 shikai hmuhchhuah ani awang hian an huam chunga total lockdown puan nghal ni in an veng mi puite chu veng pon lama chuak khap ani baka an veng chunga dor te po khar ngal an ni a an huam chunga sarkar pisa te po khar leilok turati ani bok Vawiin ve khan Serchhip ni venga COVID-19 shikai pakhat hmuhchhuah ni in hemi chungchang a hian Serchhip ni veng VLTF chairman pusi vanal siam thara chuan an veng chunga Vawiin atang khan total lockdown puang tura an thlen thu le he thuba sei lai thleng hian chhanna an la don lo thu asaya ama ero chu mi puite chu pon chuak lo tur hriat tir an ni baka dor te po hon khap ani thu soin lockdown hi puan ani chuan sarkar pisa te po khar ani don thu asaya shikai in alo kom nai te po athei anga chui zuin VLTF try to te ne na in hriat tir turati an ni thu asaya health department lama thu nei tu te nen sample en fia chunzom dan tur po ruang man ani thu asoibok hetianga VC area pahnia in khar khe puan ani baka hian Serchhip 4 VLTF te chuan shikai te ne na lo in kom nai chui chua ani theina turin Vawiin khan an huam chunga total lockdown puangin Serchhip bazar dor le sumdo na hmun te po khar ngal ani bok Inrinni zan-a Assam le Mizoram ramri-a buaina thleng chungchang le chumi in Serchhip District chunga ngong anei theite ngai to in nimin khan Serchhip-ah District Bawrhsap Kumar Abhishek Hovin sarkar mi poimo te an thukhom he thutkhom Serchhip DC meeting hall ani a hian Bawrhsap chuan Mizoram mi puite rel runat na asia thiampui thu le hunrei takata har satna an lo to dan te asia thiampui thu soin buaina chinfel na buaina bok cho chwa ero afu ber lo thei thu asoya ramin dan ania dan ang taka chinfel tuma malak achat arin thu asoibok Bawrhsap chuan tuna hian kan district chunga nan Mizo tam tak na sang thokin an ommek ti soin chutiang bokin Mizo te po Assam state a engi muzat an omboka he buaina chungchang engma shelem lo mo phurna engma ne ve hau lo te po an ni thei ti soin chung mi ten he buaina ngong chalo an tor lo nan thei tok chhuat lang tur somin har satna a om chuan district administration in chaptaka a zui zel tur thu asoya thuthang diklo mi puite ti chi ai thei the dar lo tur a film khur turin mi puite a cha boka media mi te po hetiang konga kan him theina na thopuya sombok he huna hian additional SP PPC dal chan puya po in ramje bawruak le angong thir chalo ompal theite ven konga tlo ngai po sang te thopuina angen bok he huna hian Serchhip NGOs coordination committee IO tele NGO sang IO te po in thu soin bawruak muan om tak nuaya he engkim kalpui tha an ti thu an soirwalim pathian in min pek an chen naram veng him tur chuan engkim an huam thu an soya MZP le MSU te chuan general headquarters thu chu anga non Mizo chu thule om ma chu an sahim na atana pon chu an khap thu an soibok Serchhip District Bawrhsap chuan eile in lak khom chungchanga mi puiten har satna an to lo nan thu chu asiam
hemi chungchang Bawrhsap hmuhchhuah chuan tun hnaiah Mizoram le Assam ramri-a buaina a awm Vawiin ei le in lak khawm chungchanga Serchhip District chunga mipui ten harsat na kan to lo nan mani ei le in mamo tok aya tam in chep khol lo tur ani ti atar langa thilzwar tu te le sumdong ten bungrua cheprel emo lak na aya to uchuak emo shal lo tur ani thu po tar langin MRP aya man tawa shal te chu dan anga shem an ni ang ti atar lang bo Serchhip Sub-Hqrs YMA chuan ni zangkhan emergency meeting nein tun hnaya Mizoram le Assam ramri-a buaina thlenga Mizoram Veng him tu te chanpuina atan Town Branch YMA tina bom hun ni se anti Serchhip Sub-Hqrs YMA hian ni zangkhan thut khom man mo nein tun hnaya ramri-a buaina thlenga pipu chena kan thatu ten an lo sa zaw zo fa te thamuang taka kan chena Mizoram ninne ka ramri-a buaina siama Mizo mi pui om hle lai poi khoi tu Bangladesh Bengali illegal Bangladesh immigrants dan lova lo lu te chu an dem tak zet ti an soya Hetianga ramri in hir ngau na chingfel tur hian Mizoram sarkarin Mizo mi pui te ai o in fin tak le om zenei takin malak na om zenei kalpui ngei tur angenin Mizoram Veng him tu te chanpui na atan adu apiang ten sum an tho theinan Vawiin changa tun kar ni lai ni chotnu dar ni thleng hian Serchhip khopui chunga YMA branch rang shanga bom hun ni se anti a sumkling khom te hi Sub-Hqrs right to ten arem chandanin an pedon ani Assembly Deputy Speaker le tui kumbial to MLA Engineer Lalrino Machuan Vawiin Khan abial chunga darlong khwat lo in National Highway number 54 la izau tur chungchanga harsat na omte asoipui Vawiin darlong plo tu Assembly Deputy Speaker Engineer Lalrino Mahian National Highway number 54 chu kan nam ro turani ti so in hewang hian na thok tu te tan po harsat na siam lova chanhem ngai taka thok pui atul thu asoya National Highway number 54 kong lai tur compensation le an khochung kong lai dan tur chungchanga an buaina te en fe in tu na changa hunrei laute a pek markin khen turin bia tu MLA le Deputy Speaker ni bok chuan a thok tu te a shil ngal bokani hemi hnu hian bia tu MLA hi darlong VCP le a thok pui te ba ka YMA le tui kum MNF block shwai tu ten an choi oma National Highway number 54 lai zaut na thok tu tur te po akong bokani Inrinni Khan Mizoram le Assam ramri-a buaina chuakin Mizoram lama tang hian mi pasari in hliam an tuar ni athudon ani a Assam lama po hian hliam tuar an ommek ni asoyani tun hnaya Mizoram le Assam ramri-a buaina te naw thleng awm hnuah Inrinni zan himlim khan namdang Lailapur Assam lammi ni sha ten vaireng te dai autoriksha din na hmuna duty IR battalion mi te chu lungmanga an vom ni athom athana wangin vaireng te le a che vela changin mi pui an pung khoma Hetianga buaina a chua la hian tun hnaya vaireng te le Lailapur inkara dor sak thar hriat te chu khal ni im mi pui te in beina a thleng zui ta ani Scholarship DC Dr H Lalkhang lian chuan Assam lammi ten kut an thok na saka wanga buaina chuak ani thu soin Mizoram lama changin hliam tuar mi pasari anom thu le pakhat chu scholarship damdoi ina enkol ani thu ba ka ngai to om ani lo thu asoya Assam lama po in hliam an omnual thu sha tani a chungzinga chuang pakhat chu Gungur Hospital Silchara anin enkol ni in kan shia atibok tun hnaya Mizoram le Assam ramri-a buaina thleng chungchanga Union Home Minister Amit Shah chuan Vawiin Khan Mizoram Chief Minister Puzoram thanga churan bia in boruak thazok omzel nan theito pachwa pui tur thu ron shil Vawiin Union Home Minister in Mizoram Chief Minister aron biak na hian Union Home Minister chuan Mizoram le Assam ramri-a harsat na om chu poi ati thu soin boruak thazok omzel nan theito pachwa pui tur thu ron shila Chief Minister chuan Assam a cheng mi chen khatin Mizoram chung mun thum ngota buaina an ron siam chu hriathiam harsa ati thu le Assama in thlan pui om tur thila local politician chen khatin mi pui ri ru shwai ko ya buaina ron siam ta ni a an ngai thu a shila Assam le Mizoram in kalpona kong pui Assam chunga danpin le block chuan Mizoram mi pui te ta na ni tin mamo chok lu na an chu chat ri ti na ani awangin mi pui ten ei le bar harsat na an to lo nan Tripura le Manipur ba ka thenom ram Bangladesh le Myanmar atanga mamo lak lu dan Mizoram tan chuan zon mai angai tur thu a shil boka Union Home Minister chuan chu tiang kong
dang dap ngai lo turin he harsat na hi sut gyan ani thwai tur shilin boruak thajok a om thwai be sei thu asuyani Mizoram Chief Minister hi Donor Minister Jitendra Singh le Union Home Secretary Ajay Bala in nanron beve boka Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal po in state pahnih te in kara harsat na thleng chu poi ati thuron shilin Assam atanga eile barlak lu konga Mizoram in harsat na anto lo na turin thei top chua ani tur thu aron shila Chief Minister hi Assam Home Minister Himanta Biswa Sharma nen in beto bokin boruak mon omzok thwai se andu thu an soyani Information and Public Relations Minister Pularwat ki machuan he boruak kanton me ka hian mi puite nam anga changrwal tlat tura cha in nitin mamo lak lu lama harsat na omri ma se chi ai mai lovin le bu fai po tu na kuda ma thathum dai stock aum thu le sarkarin ma ala zel ti shat pui bok tura adu thu asoya chuti lai chuan in ren chem thiam turin mi pui acha bokani Health Minister Dr. Arlel Thanglian chuan zirlai nu le pa te chu an fa te shipui laka an him theinan theitop chua turin acha Inrinni mi puite hena thucha asoya Health Minister Dr. Arlel Thanglian chuan Mizoram din hon thirin sarkar thunei tu ten zirna in hon anrel thule zirlai te Vangkhua ngain board exam hachon tur polsom le polsom pahnih zirlai te chuan October ni som paruka changa regular class nei in pol kwale polsom pakhat zirlai te chu an mamo dan anga an zirtir tu te ron tura school an kalphal sak ani ti asoya hemi chungchang a hian zirlai nu le pa te chu an fa te shipui laka an him theinan theitop chua tura cha in school kai tura in atanga an chua donin mai tuam na watir nge yila asper pakhatal paitir bokila school a zirlai dang tinen in nai taka omlo turin social distancing phong change nge turin icha non molmolang u ati a heba ka hian in lama an thei angin ei tur sel le cha pek tuma zanrei tak mentir lo tur le taksa in soi chatir turin acha a school a an thian tenen notebook tiffin le thil dang te in manchom lo tur ani ti kha shilfia fau ila midang tenen hetiang manrua chi sang te anin manchom lo nan an mani in todel tir vek itumang u atibok zirlai te po nu le pa te ba ka zirtir tu te thu oi taka shipui laka inven dan tur an shilte film khur taka zom tura cha im atul top kho ka lo chuan marks phel lo tur ani ti Health Minister chuan asoya in thian te nen rei tak inin kom to lo nu a skula in han in mukhom don ani a inin ngai tlangin in fiang ho te po in chak via wang ti karing ame ro chu nangmani mai ba ka in chung te le in thian te ne na in him na tur ani ti sha in sum riula social distancing in zom chasham shamdon nia ati a skula chian tenen tiffin ei holo tur ani a akha to ka kutsil fa yemo ti fai reng tur ani thule tui botol te midang nen in manchom lo tur ani ti asoibok heba ka hian Health Minister chuan zirlai no pangte chu notebook pen pencil le thil dang te midang nen in manchom lo tur cha im skula changa in hopo in khoyama pen koi lo ula in thlenve le uluk takin intify ngal chinang cheu skula le laya chil chak lo tur ani ti kha shireng ula zan-a dar karyat tal mutum ula nitin minute somli pangavel tal taksa in soizoi in tumanga in film khur phot chuan he shipui leng laka hian in himba ka midang te zirtir tu in ni thei ani ti in shireng don ya ti in school nei tu le zirtir tu te po zirlai te chetla uluk taka villa education department in standard operating procedure duan te uluk taka zom sham turin acha bo Vawiin Khan Horticulture Department changtu Chief Minister Mizoram thanga hovin nikum kumsang ni som pakwa changa sang ni som ni chunga Horticulture Department malak na le kumin kum kallai me kumsang ni som ni changa kumsang ni som ni pakhat chunga malak na sang te clear ho na le soi ho na nei ani Chief Minister Office Cabinet Room he thutkhoma hian Chief Minister chuan Horticulture Department chu kumin chunga le abik takin COVID-19 shileng kara an malak na zara na sataka thlai thar chua lo pungta awanga lom omati thu soin Horticulture Department in lockdown chunga vegetables and fruit supply chain akal puya wanga kutna thoktu te lok na tamjok an tel chu lom ati thu asoya Department Officer te chu an thlenchina du tok mai lovin tha lawa ma aya chang le zwala chan na tur
in a foi bok kumin kumtira changa tun October thachunga thlai langsar zwal tharchua le shaldan he huna tarlan ani danin dragon fruit metric ton za song pali tharchua ni in cheng vaibel chhni le nwai somthum panga man shalchua ani a tomato metric ton zathum somdi panga tharchua ni im cheng vaibel chethum le nwai som man shal ni in ziklum metric ton sangkhat paruk tharchua atangin cheng vaibel chhni le nwai som hriat pariat man le ani boka lakhui the metric ton sangkhazali somnga pathum tharchua ni im cheng vaibel chhni le nwai somnga pathum man shal ani boka dragon fruit ziklum le tomato te hi tuna hian tharchun zom mek ani ti thu ngai kha ka ni bok Vawiin meeting a hian integrated post harvest management scheme noya thlai tharchua song bol na konga malak na soi hovani a repenning chamber thei min na khol metric ton ria ta lian se song le bak tong khwa ada te chu bal la le thingfang ma min nan changkai ta ka man to ni in rural market le pack house te po Mizoram hun sang sanga changkai ta ka man ani thu ngai kha ka ni kumin planting season chungin mauchin lama ACDP le National Bamboo Mission NBM sum mangchangkain model bamboo plantation a mauchin bulchan ani a munpui le leng pui khwa a chung ko zani som pathumin hectare zani pariata zawa mauchin bulchan ani ti ngai kha kani bo khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e